datang. Sidin di sini, lihat ti. Guru, datang ke sini pangpian. Anak ulun garing banget, hendak mati. Tulungi ulun. Sudah gin Jairus. Guru, Anak ikam sudah kada usah mengalihi guru gin. Jangan takutan. Percaya aja, inya hidup. Jangan menangis. Inya kada mati, inya guring aja. Nak, bapuat. Bari inya makan. Kada usah dikisahkan ginang dilihat tadi.